Шановні брати у святарстві, умиловані у Христі Пану брати і сестри, сьогодні в цій пригожій Марійній святині ми приходимо на молитву, але приходимо особливо досвідчити присутності нашої Небесної Мамочки Марії. Вспомним момент звествования, коли описывается у Евангелии, что анёл, пришедший у место, вызначенное Богом до женщины, а имя женщины Мария. Имя женщины Мария. Гэтую по имени Мария выбрал Бог, каб яна была Маці Божага Сына. Вядома, што гэта не адзінае імя ў свеце. Імя Марыі носіць шматлікія святыя, благаслаўлёныя і многія сярод вас. Але калі мы молімся у нашых малітвах і ў малітвах успамінаем імя Марыі, то ўсе дасканала ведаем, што гэта імя належыць Пресвятой Богородицы, нашай Небеснай Мамочкі. І мы сёння хочам яшчэ раз прыблізіць яе прысутнасць у нашым духоўным жыцці, у жыцці касцёла, у жыцці света, каб разумець, насколькі важна, каб мы на шляху дадому Небеснага Айца трымаліся яе, каб мы ушаноўвалі яе імя. І нават сённяшняя Евангелія, паводле Лукі, якую мы праслухалі з вамі, узгадвае, што калі Марыя, прыйшоўшы да Альжбеты, толькі з ёй прывіталася, евангеліст Лука напісаў, калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, толькі прывітанне, голас яе, то ўзварухнулася дзіцятка ва лоне яе і напоўнілася Альжбета Святым Духам. Прысутнасць Марыі, імя Марыі, калі мы яе прызываем, калі мы яе просім, калі мы з ёй прабываем, яна напаўняе нас прысутнасцю Божай. І дух гэтага света крушыцца, і он баіцца Марыі. І так як злы дух, я не раз як экзарцыст кажу, што сатана баіцца імя Езус, але таксама ён баіцца імя Марыя. Таму што ён ведае, што ёсць пад такой назвай дзяўчына, жанчына, якая растаптала яму галаву, якая мае ўладу над ім, і ён над ёй ніякой улады не мае. Хачу вам узгадаць такія прыгожыя словы і разважанні з духоўнага дзённіка «От сердца к сердцу» Інсіну Езу. Это малітоўны дзённік аднаго монаха, святара. Это прыватныя аб'яўленні, конечно, але яны глыбока тэалагічныя і маюць распаўсюджванне ў каталіцкім касцёле. І вось калі монах атрымоўваў такія аб'яўленні наконт духоўнага жыцця, вельмі часта таксама Езус узгадваў яму пра сваю маці і заклікаў, каб ён трымаўся, і заклікаў іншых людзей трымацца Марыі. І вось пра Марыю сказано так. «Те, кто находится близко к сердцу моей непорочной матери и призывает ее как подательницу всех благ, не разочаруются». А мы призываем Марию як? Мария, имя называем ее, имя Мария. Как же меня радует возможность щедро уделить благодати и благословения через незапятнанные руки моей Святой Матери. Она хранительница и подательница всех сокровищ, подготовленных для душ в моем святейшем сердце. Души, взывающие к ней, не уйдут от сокровищницы с пустыми руками. Чуете? Те, хто приходить
до Марии, призывая ее, то николи не выйдя пустыми. Души, которые отказываются признать ее уникальную роль в великом милосердном плане моего Отца для этого мира, не получат благодать в той полноте, в которой ее получат души, которые уповают на мою Матерь и с упованием призывают ее имя. З даверам, з глибоким даверам, коли ми ускликаємо і кажемо ім'я Марії, то ми ніколи не одійдемо без особливих Божих даров. Єсус сам об этом каже. Варто собі усвідомити це, наскільки присутність Марії в моїм духовному житті важна. Что, коли я взываю с доверием имя ее, коли я закликаю Мария, мамочка, Мария, да, так з глибини душі своєї, з глибини серця, то отримуємо великі ласки від Господа. Це містика, це духовний світ, який ми не бачимо. Але плони цього, напевно, будемо переживати, і, напевно, їх відчуємо. Тому вельми важно, мої дорогі, щоб ми ценили великий дар Марії, який нам дадений самим Господом у Костьолі. Її присутність. Ще мацніше Єсус так само у гэтым дзённіку каже на іншым місці. Души, которые избрали мою Матерь своей путеводной звездой в ночи, никогда не потеряют и не собьются с пути, который ведет их ко мне и ко славе моего Царства. Вы ведаете, что вельми часто Марию називають зоркой мора, особливо святий Бернард, ушановуючи Богородицю і люблячи її всім серцем, називав її зоркою мора. Стеля Маріс, зорка мора. Не? И Иисус про это каже, уявите себе, не? Души, которые избрали мою Матерь своей путеводной звездой, в ночи никогда не потеряются и не собьются с пути, который ведет их ко мне и ко славе моего Отца. Нет более безопасного способа прийти ко мне, чем сделать это через мою Матерь, под покровом ее защиты. Не толькі ад моманту, калі я прачытаў гэтыя словы, ужо апошнія гады свайго святарскага служэння, асабліва калі як служу экзарцыстам, штодзённа заклікаю пакравіцельства Богородицы, штодзённа. У прастаце сэрца, у сваёй прыватнай капліцы прыходжу, абдымаю фігуру Маці Божай і кажу: «Мамачка, возьми мяне пад свой пакроў і не пакідай мяне ні на хвіліну». Вельмі важна, будьце як дзеці Марыі ў гэтым свеце, пад яе пакровам няспынна хадзіце, таму што яна зорка мора, яна вядзе нас дадому Айца, яна заўсёды вядзе нас да Езуса. Трымайцеся, мамачка. Те, кто думает, это вельми моцные слова, те, кто думает, что может прожить жизнь без поддержки и заступничества моей Матери, ослеплены гордыней. Уявляете себе? Чому у касцелі каталіцкім пабожнасць Марыйна так великая, так моцная? Безвыразна кажа, не? Калі хто не призывае Маці Божай, той мае пыху. Калі не ўсведамляе сабе моцную прысутнасць і дапамогу Маці Божай у духовным жыцці на шляху збаўлення, той падданы пыхы, гордыні. Иисус каже, они, души, якія не доверяют Марии, грешат против наставлений, которые я дал с креста. Жено, се сын твой, се матерь твоя. То есть мы не слухаем заповедь Иисуса. И он доверил Марию, Яну и всем нам. А коли Иисус доверил свою мать нам, значит, мы повинны принять ее как свою маму.
Моя воля заключается в том, чтобы все души научились жить в присутствии моей Матери. Моя воля заключается в том, чтобы души уповали на заботу моей Матери, чтобы они были как малые дети, которые прижимаются к ее непорочному серцу. Вось галоўнай мэтай сённяшняга свята, сённяшняй урачыстасці і каротенькай проповедзі, якую хочу закончыць. Яшчэ раз усвядоміць, кім для нас ёсць Марыя. І як важна ўсклікаць імя яе. На іншым месцу таксама ў тым дзённіку сказано, калі мы з даверам толькі ўзглянем на абраз Марыі альбо на яе фігуру, на яе лік, і з даверам просім яе дапамогі, то ўжо атрымліваем падтрымку Божую і неабходныя ласкі. Так Бог возлюбіў Марыю, уявіце сабе. Так Бог Отец выбраў Марыю. Так Езус злучаны з Марыяй. І як нам аддзяляцца ад яе? Мало таго, Езус узгадвае, што калі мы не прымаем яе апеку, не просім заступніцтва, мы грашым гарбыняй. Таму, дзеці Божыя, дзеці Марыі, памятайце, якую моц мы маем з неба, ад самого Господа, калі ўшаноўваем яе імя, калі з даверам усклікаем да яе і калі просім яе заступніцтва. Марыя, так як ты прыходзіш да Эльжбеты падчас яе наведвання, наведвай кожнага з нас у той момент, калі мы ўзгадваем імя Тваё. І вядзі нас дадому Айца Нябеснага. Амин.